Elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî hedâna lil imani vel islam ve cealena min ümmeti Muhammedin aleyhissalatu vesselam ve faddale yevmel cumu'a ala sairil eyyam ve salatu vesselamu ala rasulihi ve habibihi Muhammedin illezî bellaga risale ve addel emane ve nasaha lil umme ve cahada fillahi hakka cihadihi hatta atahul yakin وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به فعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معها القرآن الكريم فنالوا سعادة دنياه وأخراه وكانوا من المتقين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم عباد الله أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله فاتقوه وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bizni imanга hem İslamga hidayet kılgan, bizim kalplerimizni iman nuru bilen nurlandırgan, bizni İslam nimeti bilen nimetlendirgen, hem hak Habibi ilçisi, süyüklülerinin süyüklüsü, hürmetlilerinin hürmetlisi, kalplerimizin tabibi, küngüllerimizin süyünüçü, canlarımızın şatlığı, güzlerimizin nuru, başlarımızın tacı, kıyamet gününde ulu şefaatçımız, Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetinden kılgan, Rabbimiz Allah'a hamd-ı sanalarımız, her kürke maqtav uluglavlarımız bulsun. Şulayık Rabbimizga maqtav uluglav bulsun, kaysı Seyyidül Eyyam bulgan atna günlerinin hocası mübarek Cuma günün başka atna günlerine karata faziletli üstün eylegen. Hem barcha alemlerge rahmet etip yiberilgen peygamberimizni Rabbimiz Allah. Ol Allah Teala karşında peygamberlik vazifesini ütegen, olu din emanetini tapşırgan, ümmetinin dünyada ahirette bəxtli, saadetli bulları için ügit nasihatte bulgan, hem Allah'ın sözü üstün bulur için, litekunu kelimatullahiyel ulya, İslam dini üstün bulsun için, Çin köreşüler bilen köreşken, ana ölüm irişkenge kadar, Allah'ın hak Habibi ilçisi Resulü, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge hayır dua selamlarımız, ümmetin gigen küngüllerimizden tuktavsız salavat-ı şerifelerimiz irişsin. Hem ana iman getirgen, şangan, ana yardım etken, onu birkitken, onu kuvvetlendirgen, hem ana Rabbisi tarafından yaktı nur etip indirgen, Kur'an'a iyergen, Allah'ın kuşkanını ütep, tıyganından tıyılgan, Rabbilarına takvalık kılgan, hem dünya ahiretinin bəxt saadetine erişken, süyüklü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ehl beytlerine, üy ehillerine, ashab-ül kiramlarına, barça hürmetli sahabalarına, hem kıyamet gününe kadar alarga, her bir izgilikte yergen bendelerge de, hayır dua, selamlarımız, ümmetin gigen küngülerimizden tuktavsız salavat-ı şerifelerimiz erişsin. Şehadet, guahlık, tanıklık kılam, Allah'dan başka ilah yok, ul yalgız, ul birden bir, anın şeriketinde yok. Hem şehadet, guahlık, tanıklık kılam, tahkik, dürüstlükte, çınlıkta, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, ul Allah Rabbimizin kolu bendesi, Resulü Peygamberi ikenligine, hangi yanıdan da Rabbimiz Allah'ın hayır duası hem selamı bulsun. Ey Allah'ın kulları, ey Allah'ın bendeleri, evvelen baştan üzümne hem sizni takvalık bilen vasiyet kılam. Allah'ın kuşkanın üterge, tıyganından tıyılırga, Allah'a duz bulup yaşarga sizni ündimin. Allah'a takva bulayık, itaat kılıyık, dürüstlükte Allah-u Teala yüzüne buysunuçular, takvalık kılıçılar, hem ihsan, izgilik kılıçılar bilen birgedir. Hem kitabı Kur'an-ı Azim'de ayta iman getirgen bendeler, Allah Rabbimizge çen takvalık kılı bilen takvalık kılığız, hem üle kürmegiz, Müslüman bulmunca. Allah Rabbul İzze takva bulup yaşağı bizni nasip etsin. İzgiler bilen birge bulup bizni nasip etsin. Eğer ecellerimiz iriştiyken, emrine turu kilgen halibizde Müslüman bulup can teslim kılığımızı, yani canımızı tapşırığımızı, ülüğümüzü, dünyadan ketüğümüzü Rabbul İzze Hazretleri barçalarımızga müyesser kılsın. Din mübinde bulgan aziz kardeşlerim, bugün Seyyidül Eyyam, atna günlerinin hocası,
Cuma günü Allah Rabbul İzze bu günü bütün ümmetimizge mübarek etsin. Mene Muharrem ayı hazır bara şahrullah. Allah'ın ayı 25. günü 1440 Hicri yıl. Allah Rabbul İzze iki atın arasında bulgan günahlarımızga hem üsteme 3 günlük günahlarımızga bu ibadetlerimizni keffarat kılsın. Bu ibadetler bitirsin bu günahlarımızı. Hem tasfiyetul kalplerimizni saflandırıp, tezkiyetul nefis, nefislerimizni paklap, terbiyetul ruh canlarımızını terbiye kılıp, Süyüklü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın güzel ahlak sıfatları bilen küngüllerimizin zinnetlep, bize anın ruhaniyetinden ölüşlü, nasipli bulubuzunu müyesser kılsın. Hem bu ibadetinin sir, hikmet, murat hem neticelerine Rabbim eriştirsin, tekrarlarında kürüge yazsın. Din mübinde bulgan aziz kardeşlerim, malum bulgança bizning ümmetimiz baxtli buluvan tili. Hem baxtli buluvan İslam dininde tili. Hem şul İslam dini Məşriq bilen Məğrib arasına, Vostok-Zapad, Tatar tilindeki Məşriq, Məğrib, gün çıkış, gün batış etmeydiler. Məşriq bilen Məğrib arasında taralığın tili. Hem şuşu dinin, İslam dininin külegesi aslında halkımızın baxtli buluvan tili. Bu his, bu duygu her bir din ehline tabii, естественное чувство. Lakin İslam dini yüzsüzlüğünden taralmır. Onu taratırga gerek. Onu güçlendirge gerek. Onu taratır için, onu güçlendirir için ul dinin kaderin kilek bilirge, hürmetlerge. Hürmetler için onun vasiyetlerin üterge gerek. Vasiyetlerin üter için ul dinini öğrenirge gerek. Şunun için Allah Rabbul İzze Hazretleri Süyüklü Peygamberimizge birinci ayet-i kerimeni indirdi. Hem bu ayet-i kerimenin en birinci sözü, kelimesi neydi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezi halak. Oku yoktan var kılgan Rabbinin ismi bilen. Читай во имя Господа твоего, который сотворил. Başka ayet-i kerimede Rabbimiz ayette Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Nun harfi. Onun manasını Allah Teala bilir. Bu peygamberimiz bilen Rabbimiz arasında bir sir. Hem kalem bilen, kalem onu bula yazı kuralı, instrument pisma. Hem ул yazı turgan narsalar bilen antitemi. Клянусь пером и тем, что она пишет. Mene bu ayet-i kerimeler nersege işaret kılalar? Na что указывают эти коранические ayeti? İlimnin ehamiyetin, öğretinin ehemiyetine. На важность обучения, приобретения знаний. Hem Süyüklü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayette Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Talabul ilmi feridatun ala kulli muslim. İlimni talabitu her bir Müslümanga farz. Приобретение знаний – это фарз, это религиозная обязанность, которая возлагается на каждого мусульманина. İreme hatınımı. Bütün üstüne çıkalım. Yani bu sözlerden ulema-ül kiram hazretleri, hürmetli alimlarımız nerede bizge, ümmeti bizge anlatarlar. Nerede ol hak, истина деген. Hem nerede ol batıl, ложь. Nerede halal, что дозволенное. Hem nerede haram, что запрещенное. Hem niçik Allah-u Teala'ya ibadet kılırga, как поклоняться Аллаху. Hem cemiyet arasında nindi muamelet, какие взаимоотношения в обществе должны. Mene şul ne öğrete turgan ilimni talep etu, stремление к этим знаниям, bu nerse farz sanala. Din mübinde bulgan aziz kardeşlerim, Süyüklü Peygamberimiz vakitinde ayrım bir ilimler yok idi. Çünkü Peygamber Aleyhisselam dünyadaydı. Nindi bulsa mesele bulsa, Süyüklü Peygamberimiz cevap kaytaralmasaydı, Cebrail Aleyhisselam gelip Allah'tan vahiy getireydi. Ul asır saadet. Lakin kaçan İslam dini Süyüklü Peygamberimizin Rafiqul A'la en üstün dostu, самый высший друг Allah Teala'ga gitkeç, Allah Teala'ga kavuşkaç ruhan
İslam dini türlü memleketlerge, türlü cirlerge, türlü kavimler arasında taralaydı. Hem o kavimler arasında türlü dinler, türlü felsefeler var idi. Şunun için ihtiyaç duydu. Yani tanzim kılırga, улюму шар'ияны, то есть систематизировать шариатские знания. Şunda düşünce var, улюму шар'ия, шариатские знания. А arasında одна из первых шариатских наук аль-лугатуль арабия, Arap dili, arapский язык. Kur'an Arap dilinde indirildi. Kur'an изведен был на арабском языке, ясном арабском языке. Söykülü Peygamberimizin söyleyip turgan dili, lisanul Kur'an, yazık Kur'an'ı, Kur'anический yazık, Kur'an dili. Şunu gerek öğrenirge. Ne için? Çünkü Allah'ın kitabı Kur'an azim, hem söykülü Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözleri, hadis-i şerifler Arap dilinde, bil-lugatil arabiyya, arapskim yazıke. Дошли до нас bizge erişti. Yani demek, ulûmu şar'iyani, чтобы понять şariatski nauki, şariat ilimlerin üzleştirir için, anlar için, alarga iya bulur için gerek el-lugatul arabi, Arap dilin öğrenirge. O bir. O da ilmi şar'iye считается şariatski nauki. Çünkü Arap dilini bilmezsen sen bu ilimlerge kirişelmişsin. İkinci, o bizning ilimimiz nindi? İlmu tecvid, tecvid ilmi. Tecvid neresi ol? Tecvid ol, neresi bulsanı güzel kılı. Делать что-то красиво, прекрасным образом деген. Ol, lugavi manası, это лексическое значение слова. Анын бар истилахат bulup kullanana turgan manası. Но есть терминологическое значение этого слова. Ol була her bir harfke üz hakkın biri. Дать каждой букве свою цену. Я ise başka ifade kılsak или по-другому если выразить bu fikir на эту мысль. Читать Коран так, как Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям и асхабуль кирам, досточтимые сподвижники читали. Allah'ın Resulü hemanın sahabaları niçe Kur'an'ı okudular? Mene şulay oku. Onun için ayrım bir fen, целый наука есть ilmu tecvid, орфоэпическое чтение Kur'an'ı. Onu öğrenirge gerek. Her bir harfinin hakkı var. O hakkını öterge gerek. Dать цену, исполнить долг перед каждой буквой. Eğer de kişi tecvidini öğrenmezse Kur'an'ı dürüst okuyamıyor. Если он не выучит tecvid, он не будет читать правильно Kur'an, даже будучи арабом. Arap bulgan kişi de hatalanıp okuyor. Çünkü Allah Teala kulak birgen, tınlısın hatalar okuyorlar Kur'an, hata. Bütün insan hatalana. Şunun için hatalarını azaytır için, yani onlarını yukka çıkarır için, кырааты biz, это чтение, tasfiz kılır için, чтобы исправить наше чтение книги Allah, büyük kelamullah, Allah'ın kitabı, gerek tecvid öğrenirge, aziz kardeşlerim. Tecvid ne kişi ayrım öğrenir mi? Onun için ustaz gerek, uçitil gerek. Üçüncü ilim, bula ilmul akide, наука акида. Onun несколько названий есть. İlmu tevhid, nauka единобожия. İlmul akide, i'tikad isimleri, названия. Onları usulü din, основы религии, çünkü это основа. Hemenin tagın bir ismi ilmul kelam, bogoslovие. Ne için? Zачем нам akide? Eğer de kişinin akidesi dürüst bulmasa, если у человека неправильная акида, 1000 ракат намаз укыса да кабул етелмейді. Даже он 1000 ракатов пусть намаз прочитает, его намаз не засчитывается. Намазы кабул етелмейді. Bir ibadete, помимо намаза, намаздан тыш, другие виды ibadete, поклонения, kolluk bendəçilikinin türleri var. Vacibi bulsun, farzı bulsun, sünneti bulsun, müstehabı bulsun, nezeri bulsun, kabul etilmi, не принимается, мәрдут, отвергается. А bizden nindi akidamız? Söykülü Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazretleri ete, yani Yahudiler, Beni İsrail, kitap ehelleri, Yahudiler 71, Nasaralar 72, benim ümmetim 73 firkaga ayrılır. Иудеи, они разделились на 71,
христиане на 72, моя умма разделится на 73 фирки, то есть течения, отсек, или же группы, или секты тәрҗемә фиркага. Куллухум финнар, барчасы, шуларның барчасы джаханнам утында яначак. Все из них будут пребывать в адском огне. Илля милля вахида, только одна. Ма ана алейхи ва асхаби. Ол шул джамаат, шул фирка, кайсы üstünde мин, һәм минем сахабаларым. Это та община, на которой я и мои сподвижники находятся. Демәк, безнең i'тикадыбыз, наша акида какая? Ахлю суннати валь джамаати. Акида сунны и согласие общины. Ничек Пейгамбарыбыз, алейхиссалату вассалям, ничек асхабул кирам Аллах Тәаләгә шанайдылар, каким образом верили, безнең дә иманыбыз шунды булырга тиеш. Именно акида рассматривает вот эти все вопросы, связанные с верой. Иман белән бәйле мәсьәләләрне аңлата торган, ачыклый торган бер илм фән. Менә нинди бар адашкан фиркалар? Мурҗилар, җабириләр, җабрити, аннары муътазиләр бар, хаварижлар бар, аларның давамчылары да бар, үкенечкә каршы их продолжение есть сейчас. Алар скрывают свою акиду, ләкин понятно, аларның их акида, аларның i'тикадлары ахлу сунна валь джамаатның акидасына туры килми. Шуның өчен кирәк i'тикадны төзәтергә, аның өчен өйрәнергә кирәк илм, акида. Аннары нәрсә кирәк? Безгә азиз кардәшләрем, аннан фикъ, это исламское право, рус теленә тәрҗемә итәргә. Ислам хукукы. Ул ни була? Аның лугави мәгънәсе, есть языковое значение. Аңлау, белү, төшенү. То есть понимать, знать дигән. Аль-мар'у фақиху аля нафсихи. Кеше үз хәлен яхшырак белә. Человек лучше знает свое состояние, то есть знать, понимать. А менә аның истилахат буларак нинди мәгънәгә ия бу сүз? А как термин шариатский, что понимаем? Фикъ — это подробное изучение, рассмотрение вопросов, хукмов, решений, касающихся ибадата, муамалята и укубата. Несто ибадат был Аллаха, куллук, бәндәчелек. Ибадат — это поклонение Аллаху. Байна раб валь абд. То есть отношение между рабом и Аллахом. Бәндә белән Аллах арасында булган мөнәсәбәт илемтә ул ни була? Ул ибадат, куллук, бәндәчелек булды. То есть знать кеше должен вопрос ибадата. Фикъ подробно рассматривает. Мәсәлән, намазны гына алыйк. Намаз ул аның içində, ул намазның әһәмияте да бар, важность, файдалары да бар. Аның тарифы, определение, что такое намаз в исламском праве. Һәм аның içində это мерило деяний. Фикъ ул bütün амәлләрнең, yani мизаны кебек, ул миқяс кебек, ул үлчәү кебек. Чөнки намазга басты, намазның мәсәлән бар шарт не була. Шарт — это фарзы, которые человек должен исполнить до того, как начнет читать намаз. Намазга тики. Фарызларны үтәргә кирәк. Аның 6 фарызы бар. Намаз içində фарызлар әркәнус сала, рукны в намазе, это фарзы, которые в намазе. Аның бар ваджиблары, ваджибаты, обязательно. Аның определение, что такое ваджиб. Фикъ аңлата. Аннары бар аның сүннәтләре, сунны. Фарызның ике түрі, фард айн, фард кифая, общий фарыз, индивидуальный фарыз. Что это такое, как воспринимать, какие поступки под это подпадают, нинди амәлләр шуның içенә керә. Һәм нәрсә ул макрух, что такое порицаемый поступок. Тәнзиһән нәрсә була, тахриман нәрсә була мубах, нәрсә була мустахаб, нәрсә була сүннәт, нәрсә була харам, нәрсә була муфсид. Мәсәлән, намаз içində кеше баскан намаз укый, мисал, постоянно, вот, күп кешеләрне күрәм, к сожалению, намазе поднимает чалбарын, то есть брюки, чтобы не мялись или по другим причинам. Сәбәбенә керешмибез. Вот он поднимает брюки свои. Это действие считается макрух. Нельзя, это лишнее движение намазе. Намазда артык хәрәкәт булмаска тиешле. Пейгамбарыбыз, сахабалар шулай эшләмейдиләр. И за это исламское право ученые разъясняют, что это действие подпадает под макрух.
Она намаз укы чешется, мәсәлән, здесь чешется, там чешется. Но это что такое? Что это за намаз? Эти действия человек осознает. Бір рукында в одном рукне, если 3 харакат болса, если в одном рукне 3 хараката движения, то намаз портится. Намаз бузула, кардашлары. То есть, значит, он намаз не выполнил. Üstünde фарыз kaldı. Мәчеткә килеп те чыгып китте, но Аллах сакласын. Причина – наданлык, невежество, незнание, шариатской науки, фикх. Анары, шуны да әйтәбез, один день менә бу атна. Бер мусульман кардашыбыз намаз укыдык, фарызны, сүннәтне укыйды. Ул баскан укый, намазны, телефон зазвонил. Чыгарды, алды ул телефонны икенче кулына. Бер басты, 2 басты, 3 басты. Ул намаз була ма кази? Ул белми, почему? Невежественный человек, не изучает науку фикх. Если человек фикх не изучает, он значит, у него поступки неправильные. Некоторые не засчитываются, неполноценные. Öğrenirге керек. Башка мисаллар, примеров очень много, тысячи. Меңләгән мисалны, берничә мисалны гына китердем. Тысячи примеров можно привести. Анары давам итәбез нинди тагын улуму шәр'ия. Тарихул анбия, история пророков. Коранда 25 пейгамбәрнең исеме зикр ителә. В Коране упоминают имена 25 пророков. Һәм Аллаһ Тәала пейгамбәребезгә дә шулай иттереп, без сиңа ул әүвәлге пейгамбәрләрнең хәбәрләрен кыйсса кылабыз, линутhabбита биһи фуадак. Шулай итеп, синең калбыңны тәсбит кылыр өчен, карарландырыр өчен. И таким образом, тем самым мы сообщаем тебе об историях предшествующих пророков, Аллах говорит нашему пророку, дабы посредством этого укрепить, умиротворить твое сердце. Сөйклі пейгамбарыбыздың мубарак калбеті, чистое сердце пророка, алейхиссалям. Куда Аллах Коран не звел? Кор'анны калбына индерді бі Джабраил алейхиссалям. Мухтач, нәрсеге в чем нуждается? В укреплении этими знаниями, этими историями. Кор'ан хакында пейгамбарыбыз айтты: «Фихи хабару ма каблякум ва набау ма ба'дакум». В нем сообщение о том, что было до вас, и весть о том, что будет до вас. Ул Кор'анда sizden элек үткәннәрнең хабарлары бар, һәм sizden сон киләчәкләрнең дә хабары бар. Кор'анның thuluth, это 1/3 3-тән бирелеше. Thuluth, 1/3 Кор'ана. Вот карагыз Кор'анны на 3 части поделить, 3-тән бирелеше әүвәлге пейгамбәрләр, өммәтләр хакында. Безгә мәгълүмат бирә, дает нам знание, информация о предшествующих пророках и нациях. Есть в этом потребность, сердце пророка. А что, без гау киряк мимо? Все, что ли, весь мир в кармане без неким? Изучать надо, öğrenirге киряк. Для этого есть наука, ученые. Ол bütün ayetlerini, bütün hadislerini topladılar. Bütün sahabaların sözlerini topladılar. Emine Kur'an'ın şul ölüşü niçik anlar? Ol peygamberlerin hayatların, turmuşların, alar bir izgi kişiler. Alarına niçik anlarga? Niçik faydalanarga? Nindi dərislər alırga? Alarının hayatlarından, turmuşlarından. Anı kirek öğrenirge. Ol bizge fayda. Anı öğrenəbiz. Anları Peygamberimizin turmuşu. Siratun Nabaviyya, жизнеописание пророка Мухаммада. Сияр, сира. Peygamberimizin turmuşu описывает жизнь пророка. Тоже шариатская наука. Такие источники, сира. Peygamberimizin turmuşu bilen, Ömer'i bilen, Ömer это жизнь. La amruk Allah Teala, клянусь жизнью твоей. Senin Ömer'in bilen ant итәмен. Peygamberimiz hakkında İbn Abbas ayta. Ibn Abbas говорит, что Allah клянется только жизнью пророка. Ни жизнью ни одного пророка не клянется. Бер пейгамберин Ömer'i bilen ant etmeyi. Демек mühim, значит важно знать жизнь пророка. Как кеше может Коран понять, ислам понять, исламскую цивилизацию, если жизнь пророка не хочет изучать? Peygamberimizin hayatında, turmuşunda her bir sahife hikmet, ser fayda bilen. Küp suallarga cevap. Каждая страничка жизни имеет мудрость, пользу. Ответы на многие, на все, даже на все ученые вопросы человеческой жизни Peygamberimizin turmuşunda
Без табабыз. Откуда из Корана, из Сунны, источники Ибн Саад, Ибн Хишам, Ибн Исхак и другие источники есть. Целая наука. Надо изучать. Пейгамбарыбызның тормышы. Чөнки это пример. Аллах Раббул Иззата «Валакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана». Дөреслекте Аллаһның Расуличесе Мухаммад алейхиссаламда sizin üçün күркәм, güzel, матур, үрнәк, намуна, мисал бар. И есть для вас посланники Аллаха прекрасный пример. Вы должны его жизнь изучить. Это шариатская наука. А на ретаганинде шари'илем бар, еще какая шариатская наука есть. Ильму тафсир. Тафсир — толкование Корана. Коран'ны аңлату. А как понять Коран правильно? Там несколько смыслов имеет. Һәр сүз берничә мәгънәдә. Бу аятка бу мәгънә, теге аятта бу мәгънәдә ул сүз. Какие хукмы оттуда исключаются? Инде истинбат кылалар алимлар, ученые. Целая наука, тафсир, целый мир. Аны өйрәнергә кирәк. Бер аят икенче аятны тәфсир итә. Менән Пейгамбарыбызның хадислары тәфсир итә, сахабалар тәфсир итә. Нинди хөкемләр ул Коран китабыннан бар. Кеше бит не сможет на свой лад трактовать. Бер кеше килде дә бер аятны миңа укыды. Про мушриков ул мусульманнарга применяет аят. Наданлык — это высшая степень невежества. Үзеңнән тәфсир кыла. Син акыллым кем булдың соң? Үзеңнән тәфсир кыласың. Аллах. Яз китап. Умматыбызга тaqdim et, файдаланып, напиши книгу. Вот имам Куртуби yazdı mesela. Ты тоже напиши тогда, если очень такой умный, үзеңне умный считаешь. Өйрәнергә теләми, не хочет изучать, только спорит, словесным карате заниматься хочет. Киләдә, эше юк, ни работает, ни семьи, ни родителям не помогает, ни родственникам, туган кардашлар, ни садака бирми. Только словесный карате, только спор. А менә группаларына келсәң, кошмар, волосов дыбом становится. Там уже ниже мусульманского достоинства. Бер-берсен оскорбляют, унижают. Такфир кылалар, в куфре обвиняют. Бу нинди сүз? Син мусульман кешене ла илаха иллаллаху Мухаммадун Расулуллах әйткән кешене такфир кыл. Син бит наданның да наданы, самый невежественный кеше. Ол наданның бер күрелеше. Мында наданлык белән ахмаклык, то есть невежество сплетено с глупостью. Бар ахмаклык, глупость, һәм наданлык, джахиллик. Ол бергә кушылгач, когда вот эти две качества объединяются, башка тәмәрә, башка нәтиҗә булмый. Другого никогда не было результата. Шахид шунарга тарих, история этому свидетель. Һәм күпме кешеләрнең каннары да мусульманнарның каннары да түгелде. Мусульманның канын, малын, нәфесен, намусын халал кыла үзенә, тәүбә астагфиру. Бу нинди хәл? Шуның өчен өйрәнергә кирәк. Илм ул нур, знание это свет. Еще какая шариатская наука? Улумуль Коран, корановедение, помимо тафсира, аярым есть шариатская наука. Улумуль Коран, аны өйрәнергә кирәк. Усулуль фикх есть, методология исламского права. Усулуль хадис, методология хадисоведения, шуларны өйрәнергә кирәк. Аннары әдәп, әхлак, хотя бы шуны. То есть әхлак, нравственность, әдәп — это нормы поведения. Сөйклü Пейгамбарыбыз алейхиссалату вассаламның әхлагы, про нравственность нашего пророка Раббыбыз әйтә: «Ва иннака ла'ала хулукин азим». Дөреслектә син күркәм әхлак иясесен. Вайсун, ты являешься обладателем великого нрава. Аның әхлакы мәмдух, то есть достохвальный нрав пророка. Раббыбыз каршында мактаулы, сам Аллах восхваляет нрав пророка. Айша анабыздан килеп сорадылар сахабалар, Пейгамбарыбызның әхлагы хакында, нравственности нашего пророка. Һәм дә сөйклü анабыз Айша радиаллаху анха әйтә: «Ва кана хулукуху саллаллаху алейхи ва саллям аль-Кур'ан». Имам Бухарида бу хадис, аның әхлагы Коран иде. Его нравом был Коран. Вот есть наука о нравственности. Ее еще называют тахаллюк, то есть обретение нравственности. Сөйклü Пейгамбарыбыз алейхиссалату вассалам әйтә, мәсәлән, имам Малик Муатта китабында һәм башкалары шул хадисны риваят итәләр. Имам Малик в своей книге, которую 40 лет писал, приводит. Он мухаддис, факих, имам Дариль Хиджра и другие мухаддисы, хадисоведы, в котором Расуллах говорит: «Иннама бу'ithtu лиутамима макарим аль-ахляк». Я не спослал, чтобы усовершенствовать человеческое благонравие.
Yani kişilik əxlaqın, insaniyyət əxlaqın kamilleştirir üçün, tügəllər üçün, tamamlar üçün min Allah-u Teala tarafından cibərildin. Demək, nübüvvətinin bir məqsədi, одна из пророческих миссий, это доведение людей до благонравия. То есть завершить человеческое благонравие. Это целая шариатская наука, әхлақ. Аны керек öğrenirge. Ne için? Çünkü ailede de ничек с родителями себя вести по отношению к маме, папе, как себя вести. Что такое щедрость? Что такое? Есть безнравственные качества, жадность, саранлык, mesela. Takabberlik, высокомерие, алчность. Onlara karıyak şunday sıfatlar, nefret, açu, гнев, ненависть, хасад, зависть. Вот как излечиться от этих качеств? Что означает эти качества в человеческом духовном мире? Kişinin ruhi, batini aleminde. Nerse bulanı gerek öğrenirge. Не только намаз и движение в намазе, и все. Имин король, алим, ученый, алляма, готов носом, как этот носорог, седьмое небо пробить. Üzlerin şlayhi isitelevit. Так тебя это же высокомерие. Ahlaklı kişide bu sıfat bulmazka diyeş. Benim Ustazım Abbas Hazret bir barsa, başta atasından мой учитель, шейх Аббас Hazret, вначале, это еще во время Сталина, у отца учился. Потом шейх Насибулла, он преподавал в медресе, да исламском, это шейхи. У него учился 6 лет. Потом в Бухаре учился. Потом учился в Сирии, и он улатайды. Я себя чувствую самым невежественным человеком. Üzümne in nadan keşe itip his etamin, şla etaydı. Amında выскочка кеше, бер брошюру оторды, или бер с какой-то Google, или непонятного происхождения сайт okudu, все, юри, Allah. Üzün bir padişah, bütün dünyanın memleketes işi kelle üzün hisite. Onu көрсетті. Наданлыкның көрініші это признак невежества, крайнего невежества. Анын минче кәтірге ифрат дәрәжесінде, то есть чрезмерные проявления. Шунun için aziz kardeşler, керек öğrenirge. Öğrenir için de gerek Allah'dan soralırga. Просить у Allah'a знаний. Çünkü Peygamberimiz dua kılaydı. Rabbi Вакур Рабби зидни ильман. Аллах Та'ala Пейгамбарыбыз кемалат есет. Это совершенно, это чудо, муджиза среди рода человеческого. Инсан камень. Аллах Та'ala нарганест это. Что Аллах ему приказывает? Вакур Рабби зидни ильман. Скажи, о Господь, увеличь мое знание. Скажи в своих молитвах, обращаясь к Господу миру. Раббыңа дуаларыңда сорал, үтен. Ya Rabbi, benim hocam, terbiyecim, sen benim ilimimni arttır. Hem Peygamberimiz это, Allahümme inne es'eluke ilmen nafi, Allah, я прошу тебя полезных знаний, faydalı. Hem sığınamın, istiazı kılamı, fayda getirmey turgan. И от бесполезных знаний Allah, чтобы избавил. Allah Teala'dan biz soralamız, чтобы нашу молодежь, наших братьев от бесполезных знаний избавил. Kaysi ümmetimiz zarar kitere, ailesine, kişinin ruhaniyetine, kişinin kileçegine, ümmetimizin kileçegine zarar kitere turgan. Ümmetimizin ağaçın koruta turgan ilimlerden Allah Teala saklasın. Gerek aziz kardeşlerim öğrenirge. Öğrenir için de yol var. Ustaz var. Sürekli Peygamberimiz Nahnu bu'ithna muallimin, biz muallimlar bularak, öğreticiler bularak, ders biriciler bularak, ustazlar bularak, müderrisler bularak Allah-u Teala tarafından ciberildik. Мы посланы как учителя, как педагоги Peygamberimiz ete. Peygamberimiz учитель, pedagog idi. Mene bu nerseni devam iterge gerek, до судного дня продолжать. Ничек Peygamberimiz öğrettiydi, первую школу открыл в Медине. Асхабу Суфа. Анын hayatında, в его жизни еще 9 школ мусульманских открылись. Peygamberimiz öğreteydi, sahabalar öğreteydi, öğreneydiler, kileydiler, ilim tahsil kılaydiler. Hem aziz kardeşlerim, ilmul nur, это свет, нур. Имам Шафии Hazretleri это. Наука это свет, его учителя Вака это свет. Этот свет низводят ангелы, фириштелер, сәкина bularak kişinin kalbine, в сердце человека. Фириштелер, алар günahsız, они безгрешные. Алар günah кылмый, они не лгут, они не врут, они не обманывают. Им не свойственно грехи, günah кылмылар. Шунun için алар ару урыннарына іздилер, чистые места.
Для этого сердце человека, кальб, куда смотрит Аллах, Аллах таля карит урган урен калиб, пак арусав буларгати, чистый. Потому что где есть собака, пес, фиришта керми, ля тадхулюль маляйка фи бейти ляви фихи кальб. Воистину ангелы не заходят в тот дом, в котором есть собака. А вот ученые говорят, хасад, зависть, кибр, высокомерие, гадаб, гнев и так далее, это все собаки и псы в человеческом сердце. Фиришталар ул калибка ул нурны ингдирмеслер. За это сердце надо подготовить. И приобретение знаний. Буде мухим меселе, сонго нокта, последняя точка моей проповеди. Ул була ибада кальби, это поклонение сердцу. Калеб белен, коллук бендачилик кылу. Это поклонение сердцем. От сердца надо подготовить к ибадату, так же, как к намазу готовимся. Аллах Та'аля бізге файдалы білім берсін. Хәм шуны да сізге мәлум етебіз. У нас начался учебный процесс в этом году. Понедельник, вторник, среда, мужские группы по вечерам 19:00 по уровню знаний. Шимбекön, суббота 11:00, потом 14 сағатта в 14:00 хатын-кызларга, по воскресеньям для детей учеба у нас в 11:00, 14:00, там 3 группы. И детей еще кормим, и приглашаем. Дават кылабыз. Аддалу аля хайр кафалихи. Изгилекке далалят кылучы, күрсәтүче, ишарат кылучы, аны кылган кеше кебек була. Человек, который указывает на добро, он как будто совершил. Вот я вас призываю, и призываю, чтобы вы призывали людей келерге Аллахның йортына, в дом Аллаха, чтобы знания получить. Надан булып яшәмәскә, наданлык зулумәтеннән, из этого мрака невежества, чыгарга сезне чакырамын. Һәм поддержать это дело. Аллах Та'аля бу эштә ярдәмчебез булсын. Ва акулю кавли һаза ва астагфируллаһ ли ва лакум.